በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አካባ በቃይልማ በቃፍረ ቁልቁሉ ዋቀ ቶኮ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡር አባታችን መላከ ሰላም አባ ክንፈ ገብርኤል የዚህ ታላቅ ደብር ዋና አስተዳዳሪና እንዲሁም የወረዳው ቤተ ክህነት ዋናው ስራ አስኪያጅ፣ እንዲሁም ክቡር ወንድማችን መምህር ኃይሉ የዚህ ታላቅ ደብር ዋና ጸሐፊ፣ እንዲሁም ክቡር ወንድማችን መምህር ካሱ የወረዳው ቤተ ክህነት የሰንበት ትምህርት ማደራጃ ክፍል ኃላፊ፣ እንዲሁም ክቡር ወንድማችን ቀሲስ ሙሳ የዚህ ታላቅ ደብር የስብከተ ወንጌል ክፍል ኃላፊ፣ በዚህ ጉባኤ ላይ የተገኛችሁ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች ሁላችሁ እስከ ሞት ድረስ በወደደንና ባፈቀረን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እላችኋለሁ። እንደምን ዋላችሁ? አከመ ወልተኒ አከመ ጉያ ከነገይሰን እንደምን ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ተነግሮ ስለማያልቀው ውለታ ሁሉ ክብርና ምስጋና ለስም አጠራሩ ይሁን። እሱ ለዘመኑ ቁጥር የሌለው፣ ለአካሄዱ ፍጻሜ የሌለው፣ ለዕድሜውም ልክ የሌለው፣ የሚመስለው የሌለ፣ የሚያክለው የሌለ፣ መኳንንት የማይነሱበት ጽኑ፣ ነገሥታት የማይቃወሙት አሸናፊ፣ በዘመናት ነግሶ ከብሮ የሚኖር እግዚአብሔር አምላካችን ተነግሮ ስለማያልቀው ውለታው፣ ስለ ምሕረቱ፣ ስለ ይቅርታው፣ ስለ ቸርነቱ ብዛት ስሙ ለዘላለም የተመሰገነና የተከበረ ይሁን። ደስ ያላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑ። እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ወቀዮ አባን ኬኛ አኩማ አቦቲ ኬኛ ሳንጀለን ኢኒኮባሳ ተኤ ሰሚ ከና ኡቱባ መሌ አቤ ኢኒኮባሳ ተኤ ደቼ ከነ ቡረ መሌ ኒሪድሴ ዋቀ ዋቁታ ጎፍታ ጎፍቱታ ሞቴ ሞቱታ ከንተኤ አንጎሳቲፍ ከንበሪ ለካምኒ ከመጀሳቲፍ ከንበሪ ለካምኒ በረከና ሀገ በረከና ቆፋት ሞዋከን ይየደምኔፍ ሀገ በረከና ቆፋት ዋቁም ማንሳ ከን ይየደምኔፍ በረብራ ሞይ ከንጅራት ዋቅን ኬኛ ይፈመሳዋኑ ባይሴፍ አራራሳዋኑ ባይሴፍ ኢጀ ጆሉማ ኢጀ አቡማ አባን ኢጆሌሳ ኢጀ ትላሉ ዋኑ ኢላልፍ መቃንሳ ከን ገሊቱ ልፍከን ከበጀሜ ሃተው ገለቴ ፈጣ ገለኒ መቃሳት ይፋተው በገጌሰን ወቀዮ ጉያ ከና ለዋኑ ቤት መቃንሳ ከንገሊቶ ሜሃተው አርቀሰስ ቻጅርቱ ወቀዮ ገለቴ ፈጣ ገለኒ ወቀዮ ራፋተው አትከኝ ዱበሮ ማርያም ኤብሺ ከነና ምሺ ሁሉ ከኛ ረሃቡን የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ጸሎቷ በረከቷ በሁላችን ላይ ይደርብን። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ከማን ጋር ይሁን? ዋቀዮ ይፋናተው ኑንደ ፋናተው ኢኒኑዋ በርሲሱ ኢኒኑዋ ጎርስ ዋቀዮ ለከኛ ፋናተው የእግዚአብሔር ልጅ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱ በሁላችን ላይ ትሁን። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሁላችን ጋር ይሁን። ዋቀዮ የሉ ገርጋሪ ደቂቃ ሙራሳፍ ሰገኔ ዋቀዮ ወዲን በረና ዋቅና ቦቲኬኛ ዱሊቁ ተርገሜ ያይተነቱ ወቴ አከኑ ጎርስ አከኑ በርሲሱ ፍላፊ የመሳኑ ፋተው እግዚአብሔር ከፈቀደ የምንማማርበት የትምህርታችን ርዕስ በዚህ በኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 14 ቁጥር 9 ላይ የተጻፈውን ቃል ርዕስ በማድረግ እንነጋገራለን። ቃሉም እንዲህ ይላል፣ በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ ይላል። ሴራ ለኮፍሳ በቆና ኩዳፉር ለኮፍሳ ሰገሌረ መተሩ የጀዱ ካስኔ ወሊን በረና ሰገሌቺ ስማል ጅዳ ዋቀዮ ረቲ ሂንከኢና ዳጀዳ የዩ ረቲ ሂንከኢና ሚዱከደ ዋቀዮ ረቲ ጀዳምን sagalee keessa ol kaasaa waaqayyo irratti jira hinka'ina dubbii sagalee isaatiif maqaan waaqayyoo kan galatoomee fi kan kabajame haa ta'u. Egaa akkuma beekamu abbaan keenya Museen kitaabilee seeraa 5 barreessee jira. Kitaabileen jalqabaa seera uumamaati, ittaansee maalidha? Seera ba'ooti, ittaansee maalinni? Seera leewwotaati,
taanse seera lakkoofsaa inni dhumaammoo seera keessa deebii jecha አባታችን ሙሴ 5 የሕግ መጽሐፍትን ጽፈዋል። ኦሪት ዘፍጥረት፣ ኦሪት ዘጸአት፣ ኦሪት ዘሌዋውያን፣ ኦሪት ዘኍልቍና ኦሪት ዘዳግም 5 መጽሐፍን ጽፈዋል። እኔ አማ መተደረጉ እንደ ካስነ ኩኒ ኪታበ ሴራ ሳፍራፋ keessa argama kitaaba seera lakkoofsaa jedhamu jecha waan namni lammii Israa'el ta'e tokko namni lammii Ayihud ta'e tokko daa'imummaa isaa waggaa torbarraa kaasee dirqama kitaabilee seeraa shanan kana dubbisee fixuu akka qabu kitaabileen seeraa garaagaraa ni dubbatu. Uummata Israa'el keessatti saba Israa'el keessatti kitaabileen seeraa shanan kun kabaja guddaa qabu. Akkuma beekamu kitaabni seera lakkoofsaa keessumaa uummanni Israa'el tulluu Siinaa gubbaarratti Waaqayyo irraa kakuu erga fudhatanii booda lafa gammoojjii irratti daandii waggaa 38 adeeman kan ibsudha kitaabni seera lakkoofsaa. Kana qofa miti kitaabni kun gara jabeenya ilmaan namaa ajajamuu dhiisuu ilmaan namaa akkasumas immoo murtee Waaqayyoo bal'inaan kitaaba dubbatudha kitaabni seera lakkoofsaa jecha. የሰው ልጅ አለመታዘዝን የሰው ልጅ አመፀኝነትን ደግሞም የእግዚአብሔር ፍርድን አብዝቶ የሚናገር መጽሐፍ ነው። በእውነቱ በዚህ ክፍል ላይ ባነሳነው ክፍል ላይ አድሮ እግዚአብሔር አምላካችን እንዲያስተምረን የእሱ መልካም ፈቃዱ ይሆንልን። ዋይ ከናካሳ kitaabni seera lakkoofsaa gara jabeenya ilmaan namaa hammeenya ilmaan namaa hammeenya ilmaan namaa irratti immoo murtee Waaqayyoo kan dubbatudha baay'isee jechaadha. Kana keessaa boqonnaa 14 lakkoofsa 1 irraa ka'ee seenaa barraa'e kaasnee waliin baranna. Waaqni abbootii keenya hunda keenya faana haa ta'u. Waan nama beeku kutaa kana irratti waan baay'ee sammuu namaa to'atu waan baay'ee nama ajaa'ibu tokko kitaaba kana gubbaarratti barraa'ee arganna. Maal ta'ee seetan akkuma beektan uummanni Israa'el waggaa 404 ol garbummaadhaan uummata Gibsi keessa ture. Biyya Gibsi keessa ture. Waggaa 400 garbummaa keessa yeroo ture kana gidiraa baay'ee dabarseera uummanni kun. Boo'eera Waaqayyoottis waan namni gochuu hin qabne waan namni keessa darbuu hin qabne keessa darbeera uummanni kun. Dhumarra guyyichi gaafa ga'u Waaqayyoon irree isaa jabaadhaan ummata kana garbummaa jalaa akka baase seenaan dubbata. በጣም በሚደንቅ ሁኔታ እስራኤላውያን ለአራት ክፍለ ዘመን ያክል በግብፅ ባርነት ኖረዋል። በግብፅ ባርነት ሲኖሩ የሰው ልጅ ሊያልፍበት የማይገባውን ብዙ መከራ ውስጥ አልፈዋል። ልጆቻቸውን ከጭቃ ጋር አብክተዋል። እስራኤላውያን በግብፅ ውስጥ ወንድ ሲወለድ ይገደል ነበረ። በግብፅ ውስጥ ዱበርቲን እስራኤል ቶኮ ኢየጋመን የሱ አርከሼቲ ፉደኒ አጄስ ዱሬ ዱበርቲን እስራኤል ቶኮ ጋፈ ጭኒንፈት ኢለሞ ጋፈ የሱ ቢዬ ወጅን ወሊ ቡኬስ ዱሬ ጊድራባይ keessa darbani Waaqayyoon garuu guyyichi gaafa ga'u uummata kana garbummaa keessaa baase. Garbummaa isaa keessaa baase. Garbummaa keessaa gaafa baasu akka salphaatti miti waa baay'ee godheeti. Uummata Gibsii fi mootummaa ishii Fara'oon jilbiiffachiisee amansiisee uummata kana bilisa baase. Uummanni Israa'el Gibsi keessaa erga garbummaa kana keessaa ba'ee booda waggaa 40 deeme. Biyya Waaqayyoon kakuu isaaniif gale Kana'aan galuudhaaf waggaa 40 ዓመት ሙሉ ተጓዙ ይላል። በዚህ 40 ዓመት ውስጥ እግዚአብሔር በብዙ ፈተና ውስጥ አሳልፏቸዋል። በብዙ መከራ ውስጥ አሳልፏቸዋል። 40 ዓመት ከተጓዙ በኋላ ከነዓንን ከሩቅ አዩአት ይላል። waggaa 40 ገደመኒ ቦደ biyya abbaa isaanii Abrahaamiif Yisaaqiif Yaaqoobiif biyya kakuu galamte Kana'aanin alaalaa arganii jedha. Gaafa kana Waaqayyo Museen akkana jedhe, Musee amma biyyan kakuu isin gale Kana'aan galuudhaaf jirtu ija keessaniin ilaalaa jirtu. Egaa magaalittiin maal akka fakkaatu akka basaasaniif qomoo Israa'el 12 keessa nama tokko fidiitii gara Kana'aan gara biyya lafaa kanatti ergii jedheenii jedha. Museen qomoo Israa'el 12 keessa nama tokko filee akka laficha basaasaniif gara isaanitti ergee jedha. Seenni yeroo dubbatu namoonni 12 sunis
لفسنا بساسني وان مقالا سنكيس جهونا وان بيا سنكيس جهونا رجالاني بولا ديبي المسيد أمة إسرائيل فورا أبتني كسرني يا أمة إسرائيل وكيوني قلبهم جبس كيسا سوجرو بيا جبس كيسا سوجرو أكنه جديتوي بينا يا أبراهام إسحاق يعقوب يسكبوله بيا دماغ أننا بوكسيسورا إننا تبيا سنسندل شاكو مجد أغادا بيا تعلو كنان بيا دمي في أننا تبركودا جدني أمة إسرائيل تمانير إسابودا كنيلني كاروجلني نموني إيرون مغالا سنكيس جيرو غافة جدني أمة إسرائيل كسجد Kota kana bodo jedani mala gon nuke safore fille gara gibse talibi jedani jeda wakayo kana kin salwa basu yemi garmano ምድሪቷን ሰለሉ ከ12ቱ ነገደ እስራኤል 12 ሰው ተመርጠው ምድሪቱን ሰልለው መጡ እግዚአብሔር እንዳለው እውነትም ምድሪቱ ማርና ወተትን የምታፈልቅ ናት ሄደው ነገሯቸው እውነት ነው እግዚአብሔር እንዳለው ነው ምድሪቱ ማርና ወተት የምታፈልቅ ናት ሲሏቸው እስራኤላውያን ግን እንዲያሉ ኑ አለቃን ሹምና ወደ ግብጽ እንመለሳሉ ይላል እግዚአብሔር እንዲቀለድ እንቆርና ይሰውረን አሜን በሉ ይሰውረን ዋቀዮ ጀጃሙማ ከናራ ነው አበራ ገረ ግብጽ ታዲያ ይላል ይጀዳ ጋፋ ከነ ሙሴና ከሰጀ ዋቀዮ ፉልረት ጀለበፈተ ቦሬ ዋቀዮ ኡመት ሳይት ገረገለ ያከለ ያው ኡመት እስራኤል ዋቀዮረትን ከይና ራይል የዩረትን ከይና ዱበና የዩረትን ከይና ዋቀዮረትን ከይና ራይል እባካችሁ የእስራኤል ሕዝቦች የአብርሃም የይስሐቅ ያዕቆብ ልጆች ሆይ እባካችሁ በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ አለች ዋቀረትን ከይና ሚያሚላላ አሞ መተከራከሚኑ በቹንና አከሚኑ በቹንና ነምን ወጋፉ ተመጉቱ ቢየ ወይነን አለ ጀዴ Kidraamaa'ee keessa darbeenam qorumsa baay'ee keessa darbe biyya dhaalu sana gaafa bira ga'u biyyi manitti garboomaa ture san naa wayyaa akkamitti jedha namni uummanni isaa yeroo akkas jedhe uummanni kun dhaabamee garbalu yaachuu hagarti shaalalaacham አለቃን ሹምና ወደ ግብጽ እንመለሳሉ ይላል እንዲህ ያለ አመፅ እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን ዋቀዮን ሐሜኛ ከናራ ለጴቄ ይሩፋኔ ዋቀዮን ገርግብጽ ታዲቢዱ ሙሴ የሮከነ ሞቶ ኡመተ ከለፉን ዶራ ባታ ከሰጀደ ማለስን ጎዴ ዋቀዮ ሊጀዴ ማለስን ጎዴ ፈርዖን እስሪንጋ ኢሱ ጋፈጀዱ ቢየ ግብጽ ከሰቲ በላሜ ቀሙሴ ሀርከ ፈርዖን ጀላሲን ባስኔ ዋቀዮ እስሪን ባስኔ መነሞት ቻራ ካሳን ገመነገር ቢቲ ቦኝ ጋፈሴኑ mana keessan garuu gammachuun hin turre nagaadhaan biyya sadii isin baasne waa galaana Eertiraa bira gaafa keessan gara duuba keessanii Fara'oon loltoota isaa qabatee gaafa dhufu fuuldura immoo galaanichi gaafa kana Waaqayyoon galaana sana bakka lamatti hiree lafa gogaarra isin ceesisne maal isin godhe Waaqni kun lafa gammoojjii Siinaa lafa bishaan itti argamne gammoojjii hamaa sana keessatti Waaqayyoon duumessaan gaaddiduu isinii godhasa kattaarraa bishaan isinii burqisiisa samiirraa nyaata isinii buusa isin kunuunsa asiin isin geenye maal isin godhe Waaqni kun maaliidhaaf Waaqayyoo irratti kaatu jedheedha maaliidhaaf Waaqayyoo irratti kaatu ለምን አላቸው ሙሴ ለምን ምን አደረጋችሁ እግዚአብሔር በድንቅ ተአምራቱ በብርቱ ክንዱ ከግብጽ ባርነት አላወጣችሁም ወይ ታስታውሳላችሁ ከፈርዖን ቤት ጀምሮ እስከ ባሪያይቱ ቤት ሁሉም በለቅሶ ሲዋጥ በሁሉም ቤት በኩል ሲሞት በእናንተ ቤት ግን ደስታ አልነበር ወይ ልጆቻችሁን ታቅፋችሁ አልነበረም ወይ ምን አደረጋችሁ ያምላክ ለምን ይላችኋል ሙሴ የኤርትራን ባህር ከፍሎ አላሻገራችሁም ወይ ተራበን ስትሉ ከሰማይ መና አላወረደላችሁም ወይ ተጠማን ስትሉ ከዓለት ላይ ውሃ አላፈለቀላችሁም ወይ ምን አደረጋችሁ እግዚአብሔር ለምን በእግዚአብሔር ላይ ታምሳላችሁ አላችሁ ማለዳ Waaqayyoon kaatu jedheen maaliidha Waaqayyoon taamiin hojjetu jedheen waan baay'ee nama ajaa'ibu waan baay'ee nama ajaa'ibu yeroo tokko uummata kan hubachuu nama rakkisa hubachuu
lafa kana gubbaarratti waaqayyoon kan akka uummata kanaas kan jaalate hin jiru. Ani akka uummata kanaaf fuuldurattis waaqayyoo fuulduratti cubbuu kan hojjete hin jiru. Waaqayyo abbaan keenya laphee keenya nuuf haa eegu. Amiin jedha laphee keenya nuuf haa eegu. Namoonni tokko tokko akkana lafa kana gubbaarratti waaqayyoon seenaa isaaniif jijjiiree waan hamaa baay'ee keessa isaan dabarse, du'a keessa isaan dabarse nama gaafa isaan taasisu namoonni waaqayyootti deebi'anii diina kan ta'an hammeenya kan hojjetan hojii isaaniitiin waaqayyoon kan ganan namoonni baay'een jiru. Namoonni baay'een jiru. Baay'een isaanii waaqayyoon lafa daaraarraa isaanii kaase, hiyyummaa badaarraa isaanii kaase gaafa nyaatanii bulan, gaafa qarshiin kiisii isaanii guute dhufanii tulluu qulqullaa'aa kan irratti waaqayyoodhaaf galata galchuudhaaf yeroo kan hin qabaanne nama baay'ee jira. Sagalee waaqayyoo dubbisuudhaaf yeroo kan hin qabaanne nama baay'eetu jira. Namoonni waaqayyoo irratti kan lakkoofsa hin qaban bara kana keessattis akkuma uummata Israa'el waaqayyoo irratti hin ka'inaadhaa jedheenidha. በጣም የሚደንቅ ነው። በጣም የሚደንቅ ነው። እግዚአብሔር ላይ እንዴት እንዳመፁ በእግዚአብሔር ላይ ደግሞ ማመፅ እጅግ በጣም ከባድ ፍርድ ያመጣል። እግዚአብሔር አምላካችን ይጠብቀን። ማን ይጠብቀን? ተናገሩ። ማን ይጠብቀን? እግዚአብሔር ይጠብቀን። waaqayyo irratti hin ka'inaadhaa jedheen garbummaa sanitti adeeminu jedhan ilaala. Isumanu wayyaa jedhan maaliif jennaan amma lafa dhaanuudhaaf deemne lafa nagaatti argannu, lafa ijoolleen keenya qananiidhaan itti guddatu, lafa bilisummaan itti jiraannu argachuudhaaf deemna. Inni nutti haafu lafuma garbummaa sana nuuf wayyaa jedhan. Lafuma ijoolleen keenya ajjeefaman sana, lafuma dubartii keenya ciniinfattee ilmoo deesse biyyoo jirraa wajjin itti bukeessitan nuuf wayyaa jedhan wanni kun. Isuma san nuuf wayyaa, lafuma itti boonyu san nuuf wayyaa, lafuma akka namaatti itti ilaalamne san nuuf wayyaa jedhanii. Waaqayyoon waan isaaniif ilaale hin barbaannu jedhanii. Bilisummaa waaqayyoo isaaniif ilaale, nageenya waaqayyoo isaaniif ilaale, badhaadhina waaqayyoo isaaniif ilaale hin barbaannu jedhanii. Hin barbaannu jedhanii. Dhaloonni yeroo kanaa, dhaloonni bara kana keessaa akkas jechaa waan jiru fakkaata. Galanni maqaa isaatiif haa ta'u, gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos waggaa 2000 fannoo irratti cubbuu kiyyaaf keessan kan hunda keenyaa baatee bilisa taatanii nuun jedhe. Qulqullooftanii nuun jedhe ayi qulqullummaa hin barbaannu cubbuu nuu fayyaa jennee cubbuu keessa garuu jiraachaa jirra. Waaqayyoon bilisa nu haa baasu. Amiin jedhaa bilisa nu haa baasu. Hin barbaannu jechaa jirra. Ayi har'as faarfannaarras lubbaaf lapheen keenya irra banama. Har'as qulqullummaadha cubbuudhaaf lapheen keenya irra banama. Har'as tokkummaadha wal nyaachuudhaaf lapheen keenya irra banama. Har'as tokkummaadhaan waliin nyaachuudhaaf wal balleessuudhaaf lapheen keenya irra baname. Waaqayyoon araara isaa nuuf haa buusu. Amiin jedhaa araara isaa waaqayyoon nuuf haa buusu. Hin barbaannu akkuma jedhan uummanni Israa'el. Nageenya sana bilisummaa sana hin barbaannu akkuma jedhan. Nuti akka hin taane waaqayyoon nu haa eegu. እግዚአብሔር ይጠብቀን። እነዛ እንዳንል በእውነት እንደዛ እንዳንል ላስተዋለ ሰው በጣም ይገርማል። እንዴት አድርጋችሁ ትረዳላችሁ? አሁን ይሄንን ህዝብ እንዴት ከነዓን ደርሶ አልፈልግም ወደ ግብጽ መለሳለሁ ሲል አይደለም ለ40 ዓመት ለ4 ሰዓት የተጓዘ ህዝብ አይመስልም። ለ4 ቀን የተጓዘ ህዝብ አይመስልም። ለ40 ዓመት ተጉዞ ከደረው ተጠምተው ሊወርሷት ጫፍ ሲደርሱ አንፈልጋትም ግብጽ ይሻለናል። ዲጎዳሚ ይደረጋል። ሁሌ ሳነበው ሁሌ ሳየው ስናገረው በጣም የሚገርም ታሪክ ደግሞ አለ። ከዚህ ሊበልጥ የእስራኤላውያን አመፅ በዚህ በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 32 ላይ የተጻፈው ታሪክ ሲረበው በቆርና ሶዶም ይለበር እያለቱን ከሰ ዋቀዮን ኡመተ እስራኤልፍ ከፉ ከንተው ጽላቲ ሳኒ ከኑላፍ ሙሴ ገረ ሁሉ ሲናት ጋፈዋሙ ሙሴን ሁሉ ሲና ጉባር ጉያ ፍተማፍ halkana futama ture jedha. Gaafa kana uummanni Israa'el walitti gargalanii akkas jedhani qoota akkas hagoodhan maal hagoon. Amma Museen tulluu sana gubbaarratti tureera. Namni immoo guyyaa futama caalaa osoo midhaan hin nyaatin osoo bishaan hin dhugin jiraachuu hin danda'u. Kanaaf Museen tulluu sana gubbaarratti bu'eera ta'uu danda'a waan ta'eef akkana hagoodhan maal hagoon. Aroon waaqa nu fuuldura dhaabatu nuuf haa tolchuu jedhanii jedha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu. Waaqa nu fuuldura dhaabatu nuuf haa tolchu jedhanii
አሮን ገረቀኒ አሮን ሙሴን ጅራቹስ ኢየሱስ ደንዳ ከናፍ ዋቀን ፉንድራ በቱኖቶች ጀደኒ አሮን ዋን ሳንጀራን ፈዲሳኒ ራወቹ ዳፍተች አኩመ ሳንጀራን ሳኒ ፉድ ፈኪ ጃቢቶቼ ፉንድራ ሳኒ ራብ ዋንማ አጃይ ኡመን እስራኤል ቲቃራ ጉዳን ጃቢ ሀርከነማቲ ቶልቸብ ኢሰሚለ ቀበከኒ እንደምኒ isa ija qabu garuu kan hin ilaalle isa gurra qabu garuu kan hin dhageenye siidha waaqni keenya jedhanii jilbifataniif jedha waaqayyo kanarraan waa baraan አንተነ ብለው ሰገዱለት ይላል። አስተውሉ። ለአርባ ቀን ነው የቆየ ሙሴ በተራራው ላይ። በዚሁ ቅጽበት ሐሳባቸውን ቀየሩ እስራኤላውያን። አሮን ጋር ሄደው በፊታችን የሚቆም አምላክን ስላልራሉት ይላል። እንደፈለጉት እንደ ሐሳባቸው አድርጎ ሰራላቸው። ከዛ በኋላ እስራኤላውያን ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁላቸውም ሄደው በእጅ ለተሰራው ለዛ ለጣዖት አንተ ነህ አምላካችን ብለው ሰገዱ ይላል። አሁን እንዴት ይረሳል? በሲናይ ተራራ የነበረው የእግዚአብሔር ክንድ እንዴት ይረሳል? ግብፅ ውስጥ የነበረውን የእግዚአብሔርን ክንድ ረሱት እስራኤላውያን። እንዲህ ካለ ድንዛዜ መድኃኔዓለም ይሰውረን ይንራፈተን ሲዳዋግኒ ከኛ የደን ወጋ ሙራሰ የሰጥ ዋቀ ገላና ኤርትራ ዳን ቆዴ ሳንቼ ሰንራፈተኒ ዋቀ ሰሚፍ ለፈከነ ኡሜራፈተኒ ዋቀ ጋፈ ቤለን ሰሚኩ ባራ ኛተ ሳኒ ኩሰ ሰንራፈተኒ ጋፈ ደቦ ከለፈከታራ ዋቀ ቢሻኒ ሳኒ መዲስ ሰንራፈተኒ ኢሳር ከነማት ቶልፈሜ ሲዳ ዋቀኒ ከኛ ጀደኒ ጅልቢፈተኒ ጀዳ ዋቀዩ ከነራኑ አበራን አሚኝራኑ አበራን ዋቅኒ ኪያፍቴ ሰሚ ሰለፋፍ ሰሚ ከነ ኦሜ ገለኒ ፍልፍል መካሳት ይፈጥሩ ገለኒ ፈጣ ዋቀኒ አንተነ አምላካችን ብለው ሰገዱ ይላል። እንዴት ያለ ድንቁርና! እንዴት ያለ አለመታደል! እግዚአብሔር ልጆች፣ እግዚአብሔር በእኛ ማጣትና ማግኘት የሚወሰን አይደለም። አምላክነቱ ዋቁማን ዋቀዮ አቡ ፋርገቹ ከኝረት ከመዳለው ዋቁማን ዋቀዮ ካውፊ ኩፉ ከኝረት ከሌለው ከመዳለው ሙት ዋቀዮ ኑት ጅራኑ ስራቹ ማኑስ እንደዋቀ ዋቀዮ ኑት አርገንስ ቀሙስ እንደዋቁማ ኑት ካንስ ኩፉስ እንደዋቁማ ለፍቲ ሰሚኩ ይደርጉለ እንደዋቁማ ገለለ ፍልፍል በቃሳት ይፋለው ገለለ ፈጣ ዋቀደ እግዚአብሔር ነው። ሐሳባቸውን ቀየሩ። ሙሴ ለአርባ ቀን ሲለያቸው ሐሳባቸውን ቀየሩ። በእግዚአብሔር ላይ ሐሳባቸውን ቀየሩ። እንዴት አለመታደል ነው! ለዚህ ሕዝብ ነው ሙሴ ተው ይላቸዋል። ተው በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ ይላቸዋል። ለኪሳ ዋቀዮ ረትንቴና ለኪሳ ዴቢያ አባ ጫለ ሲንኩኑ ሙሴ ዋቀኒ ኩኒ ሃለ ጫለ ሲንኩኑ ሙሴ ዋቀኒ ኩኒ ማን ስራቆቱ ገረጫ በከደም ተኒቶ ሶልወሊን ይፈቱ በከደም ተኒት harka duwwaa soo jittan moototni humna qaban isa sodaatu waaqayyoon gaaddisa sinii ta'e waaqayyoon humna sinii ta'e maaliif sin godhe waaqayyoon maaliif sin barbaadu jettuuni jedhamu maaliif sin barbaadu jettuuni waaqayyo abbaan keenya ija laphee keenyaa nuuf haa banu. Amiin jedhaa jiran ija laphee keenyaa waaqayyo nuuf haa banu. Kana bara kanas kan mul'atu ilaalaa. Akkuma uummanni suni fakkii akka namaatiif tolchee waaqa qoota akkuma jedhe namni bara kanaas qarshii waaqa isaa godheera. Maallaqa qarshii isaa taasiseera namni bara kanaas. Waa baay'ee namni waaqa isaa taasiseera bara kanas. Qarshiin garuu waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqayyo qofatu waaqa. Argachuun badhaadhummaan waaqa ta'uu hin danda'u. Waaqa qofatu waaqadha. Galanni ulfinni maqaa isaatiif haa ta'u. Galateeffadhaa waaqa jedhe galanni maqaa isaatiif haa ta'u. Isuma qofatu waaqadha. ሰገዱ ይላል። አሁን እንዴት እንረዳችሁ እንችላለን? አሁን ይሄንስ አከሚቱ ባችሁ ለነሱ የኡመተከ አከሚኑ በታው ኡመተከና ለኪሳ አደለ ሙሴ ለኪሳ ዋቀዮ ረትን ከይና ለኪሳ ዋቀዮ ረታመኛ ነው ጀትና ዋይን ኩን ጋፈ ኢሬሳን ሲትቀርቀኑ ሁንዴና ሲትቀሳይራን ወንድ ሁንዴዳ ሙቀይሞ ዴቤ እንደራሩ ወንድ ሁንዴዳ ሙቀይ ዴቤ ይብጥሉ የቤን ቢሉ ወቀዩ አባንከ ኢጃራ ረሳት ነው አላህ አሚን የላ ኢጃራ ረሳት ነው አላህ። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 8 ላይ ይላል
እግዚአብሔርን የማያውቁት ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል የማይታዘዙትን ይበቀላል ይላል። ላላ እሳን ዋቀዮን ይንቤክ ወንጌል ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሬ ነጀጀምኔ ኢኒ ሃጃ ባቀ በራይ ዋቀዮን ሞ ጋፋ ሃጃ ነመበው ሁንዴ ዳነመብቂሳ ሰባ ዋቀዮ ሁንዴ ዳነመብቂሳ አተለመተን ቢቅንደት አተለመተን አመንታነት ሁንዴ ዳነመብቂሳ አራሬ ዋቀዮን ፋባየት አሚን ጀዳ አራሬ ዋቀዮን ፋባየት እንዲህ ያለ ህዝብ ነው የእስራኤል ህዝብ። በጣም የሚገርመው ይህ ሆኖ ከ1500 ዓመት በኋላ እስራኤላውያን ሁሉ ሲናፍቁት የነበረው መሲህ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገለጥ ይህ ህዝብ አልተለወጠም። ዋምባይነ ማጃይ ኩኒታዬ ሴናን ኩኒታዬ ወጋ ኩመተኮፍ ይበሻን በወዳ እስራኤልን በራዱዳፍ ከንዱፍ መሲህ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ የሮዱፍስ ሰብሊኩን እንዲጅራምኔ ዋምባይነ ማጃይ እንዲጅራምን ሰብሊኩ ወንጌል ዮሐንስ በቆና ሸለበት ግሮባ የሮዱስ ለሊንጋ ሴና መሳቡ እንዲገሰራ ከቤታ ኤዩዳ መሳቡ ዳኤ ዋቀዮ ሲያማሩ ጀዴ ከምቤት አንገፍሉ ብቻ ጉያ ጎጎለ ያኤ መሳቡ ዋቀዮ ሲያማሩ ጀኔ ፈሪሶኒ ኢሳን ሼረ ሳንት ፊቁቃም ነጀደን ጉያ ጎጎለ ያቀኒ መሳቡ ዋቀዮ ሲያማሩ ጀኔ መሳቡ ገሩ ታዬ ጎፍታን ኬኛ ፈይሳን ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰፈይሴ ስሬሳ ባቴ መጋላ ረጋፈን ነው ናነው ገሩ አከስቸለን ሰንበተ ዋንቴ አልጋኬ ስሬኬ ባቴ ደሙ እንደስ ይላል ይላል ዋምባይ ነማ ጃይ ሰንበተ ካናፍ ስሬ ባቴ ደሙ እንደስ ከምድሩ ሳይ በገዋ ቀዩ ለመስታስ ዘካን የሩቱ ሳዩ kan sifayise waggaa 37 booda akka lufaan dhaabatu kasidaase isaaf galanni haa ta'u kan jedhu dursaayu isaan garuu kan hunda dhiisanii siree kee baattee deemuu hin dandeessu jedhaniidha. Jallina akkanarraa waaqayyo nu haa baraaru. Amiin jedhaa nu haa baraaru. ሊቀ ካህኑ አንድም ቀን ሄዶ አልጠየቀውም። ይምሳ ለ38 ዓመት ያክል በአልጋ ላይ ሲተኛ ሊቀ ካህኑ አንድ ቀን ሄዶ እግዚአብሔር ይማራል አሉ። አንድ ቀን ጸሐፍት ፈሪሳውያን አንድ ቀን ሄደው እግዚአብሔር ይማራል አሉ። ውሃ አላጠጡትም። ሰውየው ግን በጌታችን ድንቅ ተአምራት ተፈውሶ አልጋውን ተሸክሞ ከተማው ሲሄድ አዩትና ሰንበት ነው አልጋህን ተሸክሞ መሄድ አትችልም አሉት ይላል። እንዴት ልቡ የደለደለ ህዝብ ነው! እንዲህ ካለ ድንዛዜ መድኃኒዓለም ይሰውራል። እነና ወጀዳኔ ያደቱ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰኒሱዳፍ ሄሮዴመን ጲላጦስ ብረነገን ጲላጦስ ጎፍታ ኬኛ ፈይሳ ኬኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀመ ቆረቹ ቀቡ ኤገ ቆረቴ ቦዳ ገሩ ኡመተ ሰኒት በያከስ ጀዴኒ ያ ኡመተ እስራኤል ያ ሰበ እስራኤል ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሳ ሂተኒ ነብረ ፊደን ቆረጤ ኢላሌራ ሀሜኘ tokkollee ሰረት ነገሬ በዲ tokkollee ሰረት ነገሬ kanaaf akka seera keenyaatti jala bultii ayyaanaarratti nama tokko isiniifanii kan hin beekne kanaaf isiniifan hiikaa gaafa jedhuun uummanni sun xiqqaadha guddaan akkas jedhani fannisii jedhani maal godhi fannisi barbaaniin garuu nuuf hiiki jedhanii jedha wangeelli yeroo dubbatu ሲቀጥል ታው መርምሬ አይቼዋለሁ እኔ ንጹህ ነው ምንም በደል አላገኘሁበትም ስለዚህ እንደ ሕጋችን በበዓል ዋዜማ አንድ ሰው ስለሚፈታላችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ልፍታላችሁ ሲላችሁ አይደለም ስቀለው እሱ ነው በረባን እንፍታለን አለ ይላል። እንዲህ ካለ ድንቁርና መድኃኒዓለም ይሰውረን። ፍታለን በረባን ፍታለን ያንን ወንበዴ ያን የሚገለልን ያን ልጆቻችን እየጠበቀ የሚያጠቃውን ያንን ወንበዴ ፍታለን። ይህን ግን ስቀለው አሉ። ንጹህ ነው አዎ ስቀለው ጥፋት የለበትም አዎ ስቀለው ሊያድነን የመጣ አዎ ስቀለው ይሰቀላል ይሰቀል ንጹህ ይሰቀል ወንበዴው ግን ይፈታልን አሉ ይላል። እንዲህ ካለ ድንቁርና መድኃኒዓለም ይሰውረን። ፈኒስ ጀደን ፈኒስ በርባኒ ገሩ ፊክ ጀደን በርባን ጀቹ ነመ የከማ ቢሰንገሰት ቤከሜ yeroo tokko halkan yeroo deeman eegee cuubeedhaan waraana
harka isaaniitii waan qaban saama. Namoonni baay'een naafa ta'aniiru. Qaama madaaniiru sababa isaatiif. Gaafa kana garuu isa nuufii jedhanii isa qulqulluu ta'e Yesuus Kiristoos garuu fannisi jedhanii jedha. Fannisi jedhanii. Isa qulqulluu ta'e isa nu fayyisuudhaaf dhufe fannisi jedhanii jedha. Hammeenyi ilmaan namaa hamma kana. Waaqayyo abbaan keenya laphee keenya nuuf haa eegu. Amiin jedha laphee keenya nuuf haa eegu. Saba kanaani Museen lakkisaa Waaqayyo irratti hin ka'inaadha jedhaani. Waaqayyo irratti hammeenya nu hojjetina lakkisaa deebi'aadha jedhaani. Akka deebiin Waaqayyo nu haa gargaaru. Amiin jedha nu haa gargaaru. Waaqayyo ofitti nu haa deebisu. Waaqayyo mana isaatti nu haa deebisu. Waaqayyo gara jaalala isaatti nu haa deebisu. Waaqayyo gara wangeela isaatti, gara mana kiristaanaatti, gara fooniif dhiiga isaatti, gara qalbii jijjiirrannaatti gooftaan kun nu haa deebisu. Amiin jedhaa nu haa deebisu. Deebiin nuuf fayyadu. Deebiin nuuf fayyadan. Waaqayyo nu haa deebisu. እግዚአብሔር ልጆች በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ ዋጋ ያስከፍላል። በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ በልጅ ይመጣል፣ በትዳር ይመጣል፣ በጤና ይመጣል። በእግዚአብሔር ላይ ማመፅ በጣም ክፉ ነው። waaqayyo irratti waan hamaa hojjechuun badaadha. Ilmoodhaan namatti dhufa, gaa'elaan namatti dhufa, jireenyaan namatti dhufa, fayyaadhaan namatti dhufa. Dhaloonni kun garuu waaqayyoodhaan didee waan jechaa jiru fakkaata. Hin barbaadu waan jechaa jiru fakkaata. Nama meeqaadhaan qulqullummaadhaan kan dallalu, nama meeqaadhaan kan nagaadhaan rafee kan bulu, nama meeqaadhaan balbala mana namaatti deemee kan waa'ee awwaalu kan waa'ee darbatu, daldala isaarratti waan baay'ee mura baay'ee kan hojjetu nama meeqatu jira. Dukkana akkanarraa waaqayyo nu haa baraaru. Amiin jedhaa nu haa baraaru. Eebba waaqayyo irraa ta'e hin barbaadu jedhee mana dabtaraa kan galatu nama meeqa jira. Daaraadha kan galatu mana dabtaraa. Dhaloota akkanaa waaqayyo qalbii isaatti nuuf haa deebisu. Amiin jedhaa nuuf haa deebisu. waaqayyooti deebi'uu ወዩ ጀነን ወያ እግዚአብሔር እባርካችኋለሁ ብሏል። እባርካችኋለሁ። በተለይ እሺ ካላችሁ ትባረካላችሁ፣ እምቢ ካላችሁ ደግሞ የምድር ሰይፍ ይበላችኋል። ሰይፍ ይበላችኋል። እግዚአብሔር እሺ ካላችሁ ከታዘዛችሁ ይባርካችኋለሁ ብሏል። ባርካችኋለሁ። ዳዊት ሲናገር እንዲህ አለ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ እንዲህ ይባረካል አለ። እንዴት? በጤና ይባረካል አለ። እንዴት? በትዳር ይባረካል። እንዴት? በህይወቱ ይባረካል አለ። ይህንን አልፈልግም ብሎ ደብተራ ቤት የሚንከባለል ብዙ አለ። የእግዚአብሔር በረከት በቃ ይቅርብኝ ብሎ እንዲህ ከነገርኩ ነው የሚያዋጣኝ፣ እንዲህ ከሰራሁ ነው የሚያዋጣኝ፣ በጎረቤት ላይ እንዲህ ከቀበርኩኝ፣ በጓደኛ ላይ እንዲህ ከሰራሁ ነው የሚያዋጣኝ ብሎ የጨለማን መንገድ የሚመጥረገው ብዙ አለ። መድኃኒዓለም ከዚህ ድንቁርና ይሰውረን፣ ከዚህ ጨለማ መድኃኒዓለም ያውጣ። የማን በረከት ይሻለናል? ተናገሩ። የማን በረከት ይሻለናል? የእግዚአብሔር በረከት ይሻለናል። ሰበዋ ቀዩ ከሌሳ ኦፊ ያደችውን ጋሪ ነሚ ቶኮ ጋፈ ቁፉ ዴቤ ዋን ቤለው ስትፈካት ነሚ ቶኮ ጋፋ አርገቱ ዴቤ ዋን ቀቡ ስትፈካት እንኩን ጋፋ አንጎ አርገቱ ዋን አንጎ ራቡ ስትፈካቱ ሁሉ ጋር ወንጂ ጂራ ከሌሳ ያደ ዋቀዮ ዳራራ ሲካሴራ ለፈው ኩንጅራ ዋቀዮ ሲካሴ ለማኖር ሲተሰራ አመሞ ዋቀዮ ትንካይ ዋቀዮ ርቷና ማኖጀት laali namoonni tokko hojii isaaniitiin waaqayyo fuulduratti waan hamaa hojjetu. Hojii isaaniitiin waaqayyoon galu namoonni tokko akkasin ta'inat waan waaqayyoon jaalatu raawwatu. Waaqayyo abbaan keenya ofitti nu haa deebisu. Qalbii keenya ni nuuf haa sirreessu. Sa'aatiin keenya deemaa waan jiruuf barumsa gootan goolamu. Akkamiin jiraachuu qabna kan jedhu waan sadii qofa dubbadhee barumsa gootan mura. Waaqni abbootii keenya hunda keenya faana haa ta'u. እንዴት ነው መኖር ያለብን የሚለው ሶስት ነገር ብቻ ተናግሬ ትምህርቴን አጠቃልላለሁ። እግዚአብሔር አምላካችን ከሁላችን ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ልጆች እንዴት መኖር አለብን ከተባለ በመታዘዝ መኖር ያስፈልገናል። በምን መኖር ያስፈልገናል? በመታዘዝ ላላ ሀቅ አከሚን ግራችሁ ቀውና ወጀኔ አጀጀሙን አንግራችሁ ቀውና አመወዳ ኤኙዳ ሴረብዬ ከና የኔ ነጋራ ከንጅራት ብዬ ከና ኤኙ dirqama nagaadhaan jiraachuuf seera biyya kanaa eeguu qabda.
akkasuma seera waaqayyoo eeguu qabne jiraachuudhaaf fayyaadhaan jiraachuudhaaf gammachuudhaan jiraachuudhaaf seera waaqayyoo eeguu qabna. Ajajamuu waaqayyoodhaaf ajajamuu warri ijoollee qabdan as keessa kan jirtan ijoolleen keessan waan ta'e argattanii waan kana naaf fidi jettanii hin ta'u gaafa isin jettu maaltu isinitti dhaga'ama? Hin ajajamu gaafa jettu maaltu isinitti dhaga'ama? Waaqayyoos akkasumatti dhaga'amu. Hin ta'u gaafa jettanii lakki mucaa koo daandii kanaan naa deemi karaa kanaan naa koottu gaafa jedhu hin barbaadu jettee gaafa ati daandii biraatiin deemtu waaqayyoos isinitti dhaga'ama. Itti dhaga'ama. Namoonni tokko tokko ilmoon isaanii hamaa ta'uu irraa kan kaate ati kana booda ilmoo kootii miti kan jedhan jiru. ልጅ አይደለም ከዛሬ ጀምሮ ይላሉ አንዳንድ አባቶች አልታዘዝ ሲላቸው ልጃቸው ልጅ አይደለም አላውቅም አልወለድኩም ይላሉ። አልወለድኩም ምን ያላውቅም ይላሉ። እግዚአብሔር ሳንታዘዘው ሲቀር እንዲህ ይላል አላውቅህም ይላል። አላውቅህም በእግዚአብሔር ቃል ለእግዚአብሔር በመታዘዝ መኖር ያስፈልገናል። እግዚአብሔር አምላካችን ይርዳን። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ይርዳን። waaqayyo daaf ajajamuu barbaachisaa laala Galaatiyaa boqonnaa 3 lakkoofsa 23 irratti waan tokko dubbateera waaqayyoon gara Phaawulosin akkas jedhe kana booda Ayhudaawii Giriik garbicha kaan jedhee hin jiru hundumti keessan Kiristoosin tokko taatanii jedhe. Kiristoosin ni kataatanii dubbadhaa Kiristoosin ni kataatanii tokko taatanii jedhe ay hin barbaannu isa Kiristoosin tokko taane hin barbaannu jennee wal nyaanne taana kuni waaqayyoodhaaf ajajamuu dhiisuudha. waaqayyoodhaaf ajajamuu dhiisu አስተውሉ። እግዚአብሔር በጳውሎስ በኩል ተናገረ። ገላትያ ምዕራፍ 3:8 ላይ አይሁዳዊ ለግሪካዊ ባሪያ የለጨዋ ሁሉ በክርስቶስ አንድ ሆነዋል። አንድ ሆናችኋል ወልጃችኋለሁ በመስቀል ላይ ሆኜ ከኔ ነው የተወለዳችሁት አንድ ናችሁ ልጆቼ ናችሁ ብሏል። አልፈልግም ባንተ በኩል የሆነውን አንድነት አልፈልግም በሰፈር የበዛ ማለት ይህ ለእግዚአብሔር አለመታዘዝ ነው። እግዚአብሔር ወደ እቅፉ ይመልሰን። አሜን በሉ። እግዚአብሔር ወደ ቤቱ ይመልሰን። waaqayyo gara manasaatti ነው አደይብስ ኑቲ ክርስቶስን ሜቀዳ ዱበዳ ክርስቶስን ኑቲ ሜቀዳ አባ ሜቀዳ ቀብና ላላ ቀራኔው ጉባረቲ አዲዳፍ ቆባ ሰኩራቻፍ ቆባ ሳፍሪካፍ ሳውሮፓፍ ቆባ ቆባቲ ቢት ከፈልፈቤ አድኛ ጉቱ ላፈንፈቤ ገለሊ ፍልፍል መቃሳት ይፋተው ገለቴ ፈታ ተወሳከኝ ከነቦዳ ani abbaa hunda keessaniitii jedheera gooftaan kun. Isin hundaafuu ani abbaadhaa jedheera. Isin hundaafuu ani gooftaadhaa jedheera. Mana isiniif hundaaf ta'u bakka jireenyaa isin hundaaf ta'u qabaa jedheera gooftaan kun. Hin barbaannu jenneen taanaan kuni waaqayyoodhaaf ajajamuu dhiisuudha. Namni waaqayyoodhaaf hin ajajamne immoo waaqayyo biraa firdii qaba. waaqayyo abbaan keenya ijaaraa rasaatti nu haalaan. ሁለተኛው እግዚአብሔርን በመፍራት መኖር ያስፈልጋል። ማንን በመፍራት ተናገሩ? ማንን በመፍራት? እግዚአብሔርን በመፍራት waaqayyoon sodaachuu አንደበታችን በርባክሳል። waaqayyoon sodaachuu waaqa sodaatu waan ta'eef anaaf siyaara waaqayyoon barrisaa bara araaraatti jedhee waan nu kenneef qofa waan nu labseef qofa nagaadhaan jiraachaa jirra. Laali ergamoonni waaqayyoo fuuldura gaafa dhaabatan akka kiyyaaf kanaa miti. Batoota isaanii tokkoon fuuldura isaanii fuula isaanii oksanii hin danda'an waaqayyoo fuuldura dhaabachuu. Hin danda'an sodaa guddaadhaan kirkira guddaadhaan waaqayyoo fuuldura dhaabatanii galata isaaf galchu. Waaqni waaqa sodaatamuu qabudha saba waaqayyoo. Waaqa sodaatamuu qabu. Isinitti hin fakkaatin hin agarramoo du'aan booda immoo hin agarra waaqni nuti waaqa akkamii akka ta'e hin turu baay'ee keenya lafa kana gubbaarra deemu. Waggaa 30 waggaa 40 waggaa 50 booda waggaa 60 booda mooraa kana keessa kan jirru baay'ee keenya hin jiru. Indeemna gara gubbaatti fudhatamna. Gaafa sana waaqni kun waaqa hammam sodaatamaa akka ta'e hin agarra. Dhugaadha moo soba? Dhugaadha moo soba? hin agarra. አስተውሉ። ብዙዎቻችን የለን ታውቃላችሁ። የዛሬ 7 ዓመት በዚህ ግቢ ውስጥ ያለን ብዙዎቻችን እንሄዳለን። ያኔ እግዚአብሔር እንዴት የተፈራ አምላክ እንደሆነ እናያለን። እንዴት የተፈራ አምላክ እንደሆነ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እስኪ አመስግኑት ይሄንን አምላክ። እሱ የተፈራ አምላክ ነው። ዋቀ ሶዳተሙ ነን ዋቀ ሶዳተሙ ነምሰ ፉድረ ዳበቹ ነው
ገለኒ ፍልፍል መካሳት ይፋተው ገለቴ ፈታው አቀና ካላየው አላምን ካል ተቦታ ታላልቀ ወደ ላይ ስትሄድ እንዴት የተፈራ አምላክ እንደሆነ ታየዋል። ዛሬ በእስራኤል ሀገር ላይ አይሁዳውያን በክርስቲያን ላይ ይተፋሉ። በክርስቲያን ላይ አባቶቻቸው የዛሬ 2000 ዓመት ክርስቶስ ላይ የተፉበት የዘበቱበት አንሶ በሱ ባመኑት ላይ ዛሬ ላይ ይተፋሉ። ማን እንደሆነ ግን ያዩታል። አሁን ያለው የክርስቶስ መልክ የዛሬ 2000 ዓመት መስቀል ላይ የነበረው መልክ እንዳልሆነ ያያሉ። እንዴት የተፈራ አምላክ እንደሆነ ማንም በፊቱ ሊቆም የማይችል እጅግ በጣም የተከበረ አምላክ እንደሆነ ያዩታል። ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። ባካቸው መስጊድ ምስጋና ይገባዋል። ያላ የተፈራ አምላክ የተፈራ ደሞኒ ቶኮቶኮ ማልታ ታዲስ ወሪ ክርስቲያና ከናይ ማልታ ታዲስ ኢትኛማ ቦፍታ ዋቀረ ከየተን ጉኒ አይዶኒ ሚወጋ ኩመ ለማራፋ ነው ኩባረት ፈንሰኒሩ ኢትቱፈኒ ገረፈኒ ኢጀሳ ጨርቂዳን ሂደኒ ከበላ አሩታ ኤኒ ሱሩ ከደሚያማ ከበላ አንዱበት ጋፈ የደኒ ኡፈታ ነው እንደነኝ የበየሩ yoakasani waan masaan jedhan nagayenya akkasit inni waaqadha galanni maqaasaatu ifatoo inni waaqadha fuula isaarratti gaafa tufamu kan callise anaafis ilaalaa ija isaa carqiidhaan hidhanii kaballaan rukutaa mee dubbadhu eenyu suruuta jedhanii gaafatti qoosan calkan jedhe anaafis ilaaleeti gaafa fannoo gubbaarratti waraanan calkan jedhe anaafis ilaaleeti malee inni waaqadha kan addunyaa kana harka qabu isadha addunyaa kan dabarsee bara baraaf kan jiraatu isadha fuuldura isaatti homtuu yuuna kan qabu hin jiru dubbii afaan isaatiin bahu tokkichaan addunyaa kana dabarsuu danda'a galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u anaafis inni jecha garuu nama ta'e anaafis inni jecha garuu akka waan nama humna hin qabne ta'e mul'ate galanni መድኃኒዓለሚidhaaf haa ta'u ገለቴeffadhaa እሱ የተፈራ አምላክ ነው እጅግ በጣም የተፈራ አምላክ ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን። የመጨረሻው እንዳላበዛ በማስተዋል መኖር ያስፈልጋል። በምን መኖር ያስፈልጋል? ተናገሩ። በምን መኖር ያስፈልጋል? በማስተዋል ቀልብ ፈላና እንጀራችሁ በርበክሳ ላላ ነሞኒ ቶኮቶ ቢደኒ ጋፈ ዱፉፍ ቡአ ደፍቀሳኒ ተፈካቱ ዋን መደቀበኒ ፏኛ ተንስ ተፈካቱ ገሮከሲቲ namni qalbifataan namni waaqayyoo fuulduratti kasoominaan jiraatu biddeenni gaafa isaaf dhiyaatu bu'aa dadhabbii kootiiti bu'aa dafqa kootiiti hin jedhu waaqayyoon galateeffata yaa waaqayyo biddeena kana hin nyaadhu waan ati nama soortuuf sirraa kan ka'e arjummaa kee irraa kan ka'e abbummaa jaalala kee irraa kan ka'e biddeena kana nyaadha jedhee galateeffata namni qalbifataa waaqayyo qalbifannaa sanuuf baay'is namni tokko irriba ka'eetuma bahee waan galeef qofa akkanumaan waan ta'etti fakkaata akkasimiti qalbifataan akkasin jedhu yaa waaqayyo kanana bahee galee waan diinni hin jirreef miti kanana bahee galee najjeesuudhaaf halkanii guyyaa kan jooru waan hin jiraanneef miti kanana bahee galuu diina waan hin qabaanneef miti waan ati eegdeef hin jedha namni hubataa وانا تكسينا تاريخ وانا تدينكو إيا دينكو تيوانا جمسيدي كيو دينكو تيوانا جمسيدي كنافا نغانا بهيغا ليجي نمني هبتا يلني فنفني مكازا تفاتو يلني فتا واغا إني هو يلن زابيروي بمسحاف زابير الرنياي وينيا ساتان يلن بلبلا مسياسات رنيال برفتوا زندي مرانيال ነፍሴን መልሳት ስለስሙ በጽድቅ መንገድ ምራኝ በሞት ጥላ መካከል ባንቤት አንተ ከኔ ጋር ነህና ክፉን አልፈራም ተብሎ እንደተጻፈ አንተ ስለረዳኸኝ አንተ እረኛ ስለሆንከኝ አንተ ስለጠበቅከኝ በሰላም ወጥቼ ገባሁ ይላል አስተዋይ ሰው። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያብዛልን። አሚን በሉ። እግዚአብሔር ማስተዋሉን ያብዛልን። ዋቀዩ ቀን ቢፈና ሳኑ ባባይሱ አከሰጀና namni በሄ ጋፈቀ namni ciisee gaafa koo akkanuma hin jedhu situ na gargaaree ija koo gaafa inni uffadhu gaafa raftu waaqa koo gaafa na ta'u wallaalee ciisu ati garuu akkasitti na eegda mee yaa hamaa dheertee humna hiiste
cubbama jetteeum na'iiste daandii jallaa deemetteeum na'iiste akka koye hundaate waan ati jirtu fanciisee qaba waan ati jirtu fan bahee gala waan ati jirtu fan nyaadhee uffadhee bula yaa waan siif galanni haa ta'u jedha hubataan galanni fulfinee Waaqayyoodhaaf haa ta'u isa nu tikseef galanni haa ta'u isa baasee nagaadhaan nu galcheef galanni haa ta'u isa nu soore Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u isa nu eege Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u galateeffadhaa Waaqa kee galanni maqaa isaatiif haa ta'u የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን የማን ስም የተመሰገነ ይሁን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን የጠበቀን እረኛ የሆነን ኃጢአታችንን ያልቆጠረብን በደላችንን ያልቆጠረብን መተላለፋችንን ያልቆጠረብን እንደኛ ያልሆነ እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተመሰገነ ይሁን ከፍ አድርጋችሁ ስሙን አመስግኑት ምስጋና ይገባዋል ያምላክ በእግዚአብሔር ላይ አታምፁ እንዳለ በስራችን በእግዚአብሔር ላይ ባለማመፅ በኑሯችን በእግዚአብሔር ላይ ባለማመፅ በንግዳችን በመውጣት መግባታችን ሁሉ በእግዚአብሔር ላይ ባለማመፅ እንድንኖር እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በሉ እግዚአብሔር ይርዳን እንድንዋደድ መድኃኒዓለም ይርዳን እንድንከባበር መድኃኒዓለም ይርዳን አንድ ነን እንድንል መድኃኒዓለም ይርዳን ስሙ የተመሰገነ ይሁን አመስግኑት አምላክ ምስጋና ይገባዋል አከወልጃለን አከወሊቪያን ዋቀዩሉ አገረጋሩ አከተቆታኑ ዋቀዩሉ አገረጋሩ ገራዳ አከተቆታኑ ለፔዳ አከተቆታኑ ዋቀዩሉ አገረጋሩ ፈጨውን ቢትናውን ሆጂ ዲናት ከንዲን ፈጫሱላ kan Waaqayyo facaasu tokkummaadha kan Waaqayyo facaasu jaalala kan Waaqayyo facaasu walii yaadudha Waaqayyo abbaan keenya hunda keenya faana haa ta'u Waaqayyo nu faana haa ta'u gaafa sana nagaadhaan jiraachuu dandeenya Waaqayyo abbaan keenya galanni fulfinni maqaa isaatiif haa ta'u idin jedhaatti soodhaanii nuti maqaa isaa galateeffadha galanni waan isaa ta'u ምስጋና ይገባዋል እግዚአብሔር የአምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን ያስተማረን ያጽናናን ይመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን እኔ ባሪያውን ሳይንቀኝ በፊታችሁ አቁሞ ቃሉን በኔ ለእናንተ ያስተላለፈ ይመከራችሁ ደግሞ ምንም ያጽናናኝ ይመከረኝ ያስተማረኝ እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ዋቀዩ እስከለኔ ፍንፍን ያተው ወስብሐት ለእግዚአብሔር